Өткөндө видеодо бирөө айткан эле комментарийде. Ат бир баспайм деген жерин, экинчи баспайм деген жерин 1000 басат депчи. Внукова келип калдым. Биринчи заказ. 1 saat 8 minutага 2166 рубль. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, туугандар, достор, болду канал каттагуучулары, көрүүчүлөрү, ака-укалар. Saat канча болду? 6 болду. Saat 5'te işe çıktım, Кудай буйрса. Бүгүн короткий смена. Где-то 5 saat. 6 saat узагы. Так. 뭐 니네는 치고 온 겸다. ё-моё. Кайсен жок. Салерова чөз. Анан заказ алабыз Москвадан. Кайсен бар. Внуковадан 5 кайсен не кылабыз. Кечирип кой да, жигер. Жамгыр жаап атат, иш катуу болуп атат. Дешет го. Кече күнү. Эртең мен 6-та чыккан 9га чейин 3 саатта 4000 иштеп келип кеттим. Кечке иштегендер 20 миңден жогору иштеп коюштур. Берекесин берсин. Еттикандар Салерова жака барабыз. Bir şey var. Oba, oba. Linya koyuyoruz. Sanağa salıp benim düşünür girdi. Sadağam gönlüm olup gülümdü digin. Kaydasın açıdaki yasılmazı. Kadırın geçiremi geçirip bildi. İstesin mezillemin not olup güyüm. Canım geçirir gizbillemin günü. Melikün aradan acılar uçuda. Ben senin mahabatın bari bir suyum. Erikem ay. Düşelim seni. Yerkele mi? Ayrılıp gelince geçirip beni. Экинчи заказ таштадык. Аэропортта кайсен жок, Салерова түштүм да домойду басып койдум, сразу заказ берди. 36 минутага. Канча жигер? 1383. Жаман эмес. Домойду үйгө коюп койгон. Өчүрдүк. Киевский вокзалга келип калдык. Сразу басабыз. Анан туугандар, таксопарк издегендерге таксопарк K08. Муну айтып атпадым беле, видеолордо машина коет деп. Так, кечеги да айтты. Болот дейт. Уберин заказ алып момент 200 миң акча бар дейт. Машина алып коелу десек бир эле адам отуп калат экен. Андан көрө давай деп, мындан да мындай кылайын деп өзү айтты, сүрөтүн жо коюп коем. Ошол приздер коюлат экен, паркка кошулуп иштесеңер болот тугандар. Пока мен заказга кеттим. Мындай жерде го чиркин. 50 метр. Бурулам, токтойм. Киевский вокзал. Жамгыр жаап атат. Но телефон экраны кири. Кири окуганда кандай кылабыз? Дам завеш болуп кетсе заказа. Кеттик. Жан жигат светофор. Центрден заказ алдым азырчы. Мен көрбөй эле алып алыпмын. Клиент таштап аттым эле, шашып атып эле карабай эле басып жүрөпмүн. Тээп карасам, мына карасаңар. Bir остановка, 2 остановка. Анан 3 барат экен. Бирок мындай экен да, барып жолдун мына бетинен бирөө өтүшөт экен. Кетип атып, попче бирөө өтүшөт экен жолдон эле. 3-сына буяка барат экен. Маршрутка болуп калды го. Автобус болуп калды, автобус. Айла жок, эмне кыласың? Алып алгандан кийин жайт менен ала албайсың. Ой, мына аварийка жандырып турат. Айдай жылас. Ой, чигер. Красавчик бирок, аварийка жандырып койдум. Базар жок. Жачы жамгыр сенечи дейт. Мен оң жака өтүп алайынчы дейт. Жана заказды адашып берип алган окшойт бар. 3.0 десем, жок бир эле дейт. 2.0 десем. Анда да жолдун боюнан чыгып калды Ленинградкадан. Чуңайым. Şu ikincisi daha dальше кетпеди деп коелам. Эмнеден чыгып калды, өзүм басып кетем дейт. Добенко жолдон түштү 1166-га 30 канча мүнөт болду. Бүгүн күн айтпапмын а, бүгүн суббота. 28 октябрь туугандар.
Şerik kuyup atat. Kimki jaka gelip kaldım, Aymkatga jakyn. Kaç tarafını öğret boldu eken. Nereden bir dese tağıp bize kim girip çıkmasam boluydu. Mınanı içem dep. Ayda atat. Panjırıktan sıyırıp boş kireyle. Ben jürem. Bugün bir nese olat anan sereyimde. Sıyırıp boş kireyle. Sansız ümitim üzülüp baram. Sağa zar bolup çalındap kuyup baram. Aytçı altınım sendeydi kaydan tabam. Aytçı kaydan tabam. Ay men kuyup baram. Menikini bekettin bu taştap kadam. Başım başkaga baylansa kandip çabam. Baylagan doğuna baktulu kanday adam. Hayla tapay baram beni. Taqdırdım talabı emi. Taң menen uzatam seni. Tandagan tarabına meni. Çürütüp жүрөктүн деми. Дарсымал аландың кени. Кеттиң го таштап мени. Здравствуйте. Бросил уже. Угу, понял. Красный бульвар, да? Пожалуйста. Можно сейчас? Минуточку. Покурим? Почему? Ну и приду к вам сюда. Почему? Ну не знаю, здесь как-то не принято у вас. У вас оплачено уже. Ну да. Не Что знаю. хотите? Я здесь секундочку просто. Если вдруг нет, то опять нет. Gal boyu ne öyle? Kaçı? Kızık baba da. Gördün mü? Sigaretçiye para geliyorum tur deyip koya. Niye kaldı? Men turdurup. Turdu. Kaç yaşındayım? Naraka gitti tamam. Mağa gitti. Deneyim renk. Ketip kalayınca ne da yolu ki oğlum. Kaç çok ol çıkıyor. Oy önce yağmur varken düştüm. Mağa geliyor da zakaz cevap aldım. 40 mintada geldim. 1300'ga. Tak. 1302'ge. Короче 40 минутта. Московский жақтамын. Московский домойды басайлы. Мені разводка қылайын, ондан тіріп келі алып. Гал бойы, не әлі? Тұр дейік қой, мен тұрғызып не алады? Тоғалды. Так. 6284 іште қойыпыз. Домой. 50 минутта дейді, айда жағас. Айда жігер. Центрге берчи бірді. Saat 10 болып қалды. Шыққаныма ровно 5 saat болды. Еш жақсы оғадады. Жаңғы оғадады да, конечно. Анаға үлгім елі оғадады. Тұр дейді қой. Не де ішті білбей оғады кезі қой. Телімі жұтып алдым ғой. Кеттіге, заказ берсе. Но Яндекске негізі бәрі да. Қазір көрістім. 24 минутада келдім. Что там интернет начар ба? 1054 көч. Менде домой жанып тұрады да. Московскийден домой басқамын. Мен мынау жерде болчумун. Домой мына жақта тұрады. Нерге береді екен ғой, мына ақырғы заказ. Мындай қылып. А мен домой мына жақта тұрады болсачы. Интересно.
Zakaz berse sekin ketip kalaylı emi. Bolat İş jakşı bolat birokçu. Erteň erterak çygaýlyç. Aylar öttü, yıllar öttü aradan. Körügü zar bolamın seni kayradan. Egerde joluguşsak azırı köbüz. Geçiripsin karar beliň meni kayradan. Bul başka gep. Новый Арбат gelip kaldım. Arbat. Жақшына көрінеді, әй. Арчымлады. 22 минутада ем почти. 791. Так, не қылсам екен, қанша көрсөттат үйгө? 24 минута көрсөттат. Заказ алсам же кете берсем бе? Неде көп турбайнандан көрө. Көрөбүз. Kaysen de öte canı taktı. Oy oldu bu. Kaysen. Kapsen. Tay koros gidelim. Aslamak kasımın ama oluyor. Gidelim. Самолет. 2 menen berdi. Значит, hazır uygu. Bir 1000 rubl menen jetip baratken da. Bir zakaz alıp keteyim hemen. Tırışıp oturup. Akırkı zakazda alıp geldim buyursa. Tırışıp oturup. 2 zakaz açmana aldım. Başta 3 yaka verdi de. 30 minutaga 1018. Zapravkaga başka 14 minutda jetkemiz. Çanala 20 minut elä. Первомайский метро gelip kaldım. Bugün kança işledik oşanda. Tak, уже 12'den ötüp kaldı ha. 0 olup kaldı. Tak. 9 zakaz 3060 rubl. 28'inde. Üçün ne de koydum 8360. Normal işte koydum saat 12 oldu. 5'te çıkanımın buramda 7 saat işleptim. Çaman emes. 7 saatte 8300. En eli arzan zakazım ошол жанага 790 болду. Çaman emes, benzindi koyaylı. Krasный жанып kaldı. Probek kança жүрүп koydun? Probek taraf kovala. 222 жүрүп koyupun. 6 saat 47 minut oldu turmasına жүрүp turganına. Жаңа токтогом да, өчүрүп. Yarım saatte çay içkelim işte. Uyku geldi. Doğanlar aşağı bugün simen aşında oldu. Keyinki videoların jolukkacha. Assalamu alaikum. Aman bolыңыздар. Men ушундай жөнөкөй жигит сиздей кызга ашык болупмун көктөгү жылдызды кашы күндүздү жете албай мен арзу кылыпмын көктөгү жылдызды кашы күндүздү жете албай мен арзу кылыпмын кезиккен биз ошондо вакта сен жылмайсаң мен да күлүпмүн